Rahajeng semeton, dumogi kena rayu bahagia, sukses ring segala bidang sinarang sami. Inggih semeton ring piti sene mangkin jedewa nguning ayang silih sinunggil stok punika ring toko wentan mirah windu sara saliwah junjung derajat kentan nggih. Nah puniki mirah lumayan unik punika talar langka kentan sayu wakti saliwah punika merah lan putih mebelatan sampun kentan wentan serat junjung derajat punika sekadi meru mau tumpang kentan. Dalar mirah puniki madaging ster sekadi ring video punika semeton bersidang nyingaken utawi nyurianing kentan nggih. Dalar cangkok mirah windu sara saliwah junjung derajat puniki sampun nganggen cangkok perak punika sane motif tunjung kentan. Niki cangkoknya tebal punika nggih dua layar kentan dan single layar kentan. Nah puniki sayu wakti punika mirah unik langka puniki talar dahat utama puniki dikoleksi kentan nggih, wajib dikoleksi punika bagi penghobi utawi pengkoleksi mirah utawi permata kentan. Nah semeton sane arsa punika dados langsung rawuh ke toko utawi japri ngerah info jangkap punika indek kewentanan mirah puniki. Inggih wanta sapunika jedewa matur jedewa nunasi nampura yening jedewa enten iwang untat jedewa antuk ngaturan pramo suksema rahayu rahayu.